Bilo je to prije 30 godina, još se nekako kroz maglu sjećam kako sam biciklom otišao u grad i otvorio firmu. Bilo je izuzetno riskantno sa 3 djece, sa ženom koja ne radi, ići u privatne vode nakon 11 godina rada na željeznici. Ali ja se nisam bojao posla, nisam se bojao izazova. Nije mi strano bilo raditi od jutra do mraka. Da, ja i direktor smo krenuli, ja sam radila prvu smjenu, on je radio drugu smjenu. S tim da je prije podne nabavljao robu u kiosku i kad bi išao za Zagreb, doslovno je dolazio u Visi pun da se nije ni vidio od robe. Znači, mi smo radili iz dana u dan, naravno da smo radili onako kako smo znali. Nismo baš previše toga znali, znači, i upravo iz tog razloga smo davali maksimum od sebe. Meni je ovo čak s onih početaka nestvarno da smo mi dočekali 30 godina firme. Firma nam je bila u dvorištu, tako da smo mi često znali kod djeca upadati u sastanke, to nam je bilo normalno, nije bilo ništa čudno. Znali smo sudjelovati u sastancima na način da smo sjedili stol do stola na kojem je tata sa poslovnim partnerom. Često se u kući raspravljalo o idejama, vizitki, kako će izgledati kakav plakat, neka reklama. Uvijek se nešto događalo. Svaki neki veći korak prilikom stvaranja te firme u nama, djeci, je to budilo osjećaj radosti i ponosa. Sami time roditelji su na nas mogli prenijeti radnu naviku popraćenu motivacijom. Tako je, praktički cijeli život pratimo rast firme. Nekako meni je nekako najbolji segment toga zapravo pokazatelj da sam ja nakon srednje škole odmah krenuo raditi u firmi. Već tokom srednje škole sam polako nakon škole odlazio u skladište, slagati robu, lijepiti deklaracije i tako dalje. Pa već sa 7 godina sam znala ići u skladište lijepiti deklaracije, a nakon toga dugi niz godina kroz školovanje, kad ne bi bilo škole, ja bi bila tamo. Nekad kao dijete naravno možda sam i smetala, ali nekad tu i tamo sam i pripomogla. Radila sam u kiosku i kad se otvorio ovaj hobi centar, to je za nas bilo bum, puno više robe, puno više svega, ali evo, svi smo se snašli i stvarno vidi se u cijelom napretku, 30 godina je tu. Imali smo velika očekivanja od svega toga, a mislim da je nakon tog događaja da se općenito kožu firma počela razvijati, što se kaže, u pravom smjeru i puno brže nego do tada, jer dobila značajan prostor. Na samom početku poslovanja si mogao odlučiti hoćeš ostati kiosk ili ćeš postati nešto veće. I ja sam shvatio da ako želim da ostanem dugoročno u tome bojnom polju, onda moram imati svoj brand. Sjećam se od Maxa kada smo ga registrirali 2003. godine, čini mi se, u asortimanu ima nekih 1500 artikala. Svi ti artikli su pomno birani, pomno rađeni, kontrolirani, puno tvornica, puno sajmova, svaki taj artikal je prošao kroz puno ruku. Prvi kontejner je bio jedna prekretnica, bar što se mene tiče ove firme, znači tad smo na neki način počeli shvaćati da smo prava firma, da možemo dovesti kontejner, da možemo naručiti kontejner prvenstveno, pa onda dovesti da možemo ga staviti robu na stanje, i to je bilo jedan pokazatelj snage firme. Firma Kožulj je od svog početka uvijek se bavila građevinom, izvođenjem građevinskih radova u sklopu firme Kožulj. 2008. godine firma Cromax, koja je bila u vlasništvu gospodina Franje Jozića, našeg prijatelja, koji firmu Cromax želi staviti u nekakvo mirovanje, i donosi se odluka da se kupi Cromax, koji upravo ove godine slavi svojih 30 godina. Regionalno skladište je otvoreno 2010. godine i u svakom slučaju to je bio jedan od najznačajnijih događaja i nama svima je to bilo veliki poticaj da se još više zalažemo, da se još više trudimo i da ta firma napreduje. Tajna dobra organizacije je prvenstveno da imate dobru ekipu. To je najbitnija stvar u ovom skladištu. Sam posao vođenja i organiziranja je dosta kompleksan, ali uz ekipu koja je požrtvovna nije problem
organizirati posao i izvršiti radne obveze koje su pred nama. Ratovi se dobivaju zbog logistike, a tako isto i biznisi. Možemo se pohvaliti da mi imamo isporuku robe više od 95%, što je u svijetu alata izrazito visok postotak i evo, svojom isporukom smo zadovoljili neke najveće kriterije ili kriterije najvećih svjetskih trgovaca kao što je Bauhaus, kao što je Obi. Kako smo se držali nekih vrijednosti i kako smo shvatili da je duša naša najbitnija stvar, da je spasiti dušu najvažnije, da je ne prevariti čovjeka važno, da je važno poslovati i ispoštovati sve svoje obaveze, onda sam poželio da to bude stvarno firma s dušom, jer na taj način ćemo biti prepoznati i od dobavljača i od kupaca, i od partnera i od naših obitelji. Ono što čini našu tvrtku posebnom su ljudi. Njihov rad, trud, zajedništvo, kad se radi i kad se slavi su pokretačka snaga naše firme. Ključ uspjeha naš tim suradnika, tu je puno zajedničkih sastanaka, naši su komercijalisti, ambasadori naših proizvoda na terenu i to nastojanje biti korektan, biti na raspolaganju našim partnerima. Kroz takav jedan pristup steknete ne samo poslovne partnere, nego i poslovne prijatelje i u konačnici kroz takav jedan pristup je ga zagarantiran dugoročan uspjeh. Firma Kožul je firma u kojoj možete nabaviti sve. Sve mogu nabaviti za vas, od igle do lokomotive. Mi smo doslovce prodali jednu lokomotivu, prodali smo par cisterni. Sve zahvaljujući gospodinu Kožulu uspjeli smo stvoriti firmu koja ima dušu i koja je više kao obiteljska firma. To je njemu bio i cilj, ali mislim da je uspio u tom svom cilju. Jako sam zahvalna što je moj otac takav kakav je i što je izgradio ovo što je izgradio i što mi imamo tu čast biti ovdje.